Suar Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ubabu kular khongjiram, ubalong unohikai jong KGP Girls Higher Secondary School, Shillong. Ulakan thoting haloga jingshan juba kibabakla, haka Chief Minister's Impact Guidebook arajar ponrio, nagabenta ki kena school kibapuli haka class 10. Kibadang penkreat menta, banyak khuni ki examine secondary school living certificate house nam arajar arponrio. Haka jinga krema kilat patai kubor, haka lai powai trik rusaw arajar posan. Ubabu kular lakintu, yaga tenat puli putih jonga sorga jella. Baka David Pinbet no Mardor iki jubab ki babaklah ke Chief Minister's Impact Guidebook arajar punreu kena bukan umbu iki kena school ki pen kreat menta ki examine SSLC haka jing artatin jing tadi ke bersentunak menta kalau ba kesokar kala ai yang menta snem kala sedang mencium snem ya ketuga Chief Star Guidebook Chief Star Impact Guidebook na menta ki kena biala ya menteri di mentah kesenem dulu kani ke Chimistan Impact Guidebook Islam yang mentau senem arhajar apa riu mat kila ada pesam mentah ngila ada pesam jigi kena school ibu puli mensngilani menstep ikut di kularwan bat kibaar gidai di kulatu ikut ini gidai buban school di kesokan mentala kemasih senem kumbaci benar tam duna ngila ada pesam gini bro ban ngasukwa ban onggeng hang ni kesokan ba idan beda di kandidat unggi komplementar di banyalek tang ala sijang idan beda di non di kulam siap di bum school di fen mencem snem di fen men asnem nai snem reng in hapan yalek biang ikut rugi private tu te kini beda haduk mentah kimpatio namar ke notification yang embos kalau dang mencisni kapli man pendak form gini adu kat no ika ke bang aqua kalau ba la kesukaran ini gini namar di juna sisa ki kena gede gini di komplementar di bapet puli ala subjek di non nikular di private kini ki jinjaba mereka kena gelik school di la embos kan biang ni gumi ya kan dia kecil mistani pak ai kena di balik school ya kena balik school ilayo ikan ni kata kadai kau wei jing keldi jangan bat tidak ban ai hamtam gini kena mo komplementar non nikular lani private begidai kena kena in kampas bah nrei kabanga pela kalong ba ki ngelade post menjisni bang asim ya ka social science di hak social hak mental senem arajar apo nreu idan atli subjek tiba ke mbus ke penkelang kalau awang no katukan ni siapa makini ki atli subjek dilong ke English baka social science tiba-tiba bisa dikunju mencem senam ti ngangasi mi social science ki economics bat ke geografi ti hadin ngalade kurs mensisni ngalasim ke nyi kena ya kan deke ya ka Chief Star Impact hapok kelas bat ngalek suara ke MCQ hadin ngalek ke MCQ ngalek dang tang sifau tuli negi sifau tuli ki MCQ ngasiam ba likely gila bekla wrong answer ki an bat ki ki kena gila nebos entah ki kena gila atatin gila keldi se ngin tik lada kangat kan deka jingkeldi hak exam tring ngin tik deka cimisar impak na ke balai answer ni ngin tik dakan deka answer ba ayo ki na ke bagan long correct kan ni kabu jing yang ni ginong kan wat ngaong yaki pi ga jing ba lada pitik da karai ansa lada nong korek pipar metrik usubut makla nakane ga cimisan pa pindio jiru lada pitik pada ye ka rong ansa langa korek mengaba ngalatip bakani ga dai rong ansa nganum ai simak kan ajiru ti hanlu kan bu kena di mana kena kong ngantik broan kamlong broan TKA ke mga kuha kalong ba kum gini kijing keli baik ngalaong yepi na kay mix idon kani kijing keli penumban lepuan
Yang which of the following is the former sources of credit? Tegi I, A. Cooperative society, B. Kredan, C. Money lender, D. Friends and relative. Ini baru kita informan, menurut forman. Ifak je dek formal sources. Bat kijing bekla yung ki kalong kitik deka ka kada ansar ki an ka cumisan pa kalong cooperative society kadai ka informal. Bat ka rai ansar kadai banlong cooperative bank. Te bila kunma rem bi kena angka kadai ka jing bekla ka besirkai. Te kadai ka jing kedi ka bende pulai tu. Ngalala actually yang all the banks have as a mediator between dash and dash. T kila ayang ni A rural people, urban people, B literate, illiterate, C people, government, D depositor and government. Ia yang sah dekat D depositor and government. Wrong kataru. Naman kansa kada panlong depositor and burual. Burual inong simple yang bisa. Televitik depositor and government wat ke government lu kada ke burual. Kada kesimple yang bisa na bang la kaduna. Kumno filawan ai kan ni baka government kada kan kada galing keksiang kamdai. Kada panlong depositor and burual. Namar wat ke sokaru kesimple yang bisa la kadon kam na bang. Ti mendai ngata baik kanega wei benda baik kane kebersendu pupra benda ngala diong ni loan from the bank and cooperative society are relatively much cheaper as the interest rates remain between EIA kendai haduk hat 100%, B pra haduk hat 100%, C pra haduk hat 100%, D kendai haduk hat 100%. Hagane ka chimstar impa kidon D kemud D kendai haduk hat 100%. Tabah ke textbook bagi orang kena kat bengi pulih kalau pra haduk hat 100%. So te mendai nang kata te gi orang kena kan dia ke benya pupraru. Ikli where is the headquarter of the World Trade Organization located? Hamburg kan dia ke chimstar impa ki ai A Geneva Switzerland, B. Brussels, Belgium, C. Paris, France. Ke ansar hang ni cimistar impa kalong di IB, kemud Brussels, apa Belgium, kat bakan ni kamdei. Nakat teks kadai ke Geneva apa Switzerland. Sebab gini, apa ngalak tang sifau tu li, sau tu li ngalala bijing bakla, kadai kijing yalam bakla. Yang jongi ginong kai. Bat mendai kata bin confuse si kena ni. Kai ke bangakua kalong ba, ngikwa ba sokar kadai ban rectify immediately kadai ban rectify ba la kadai kan kan sar balai na chip start impang jong kan ni arhaja pun rew sing ba pun baik ha textbook pun baik mengin hikai beklai kena la kadai badan ke textbook le siam tayo immediately kadai ban pun baik kan ni bikin albos kena ya tapi kena kimlong confident ba mengin hikai ba beklai. Bat mendai lang kata kena ila ong te mensua emsa ngisu tenat ngira ya kadul jong kontrak ucim istad jong kesip jong ni situ te kalong kan burom bah mendai mentak senem bedeng yong ngisu ngolek ran ban ra kat ya kadul ucim istad ya kakot ke babakla kan long gejing jak burom mendai tang ucim istad yaki education department singap kan long gejing lek ran ya ke state meklayaru baka kot ke badon uci mistan dekadur ke bara ke burom gejot yang ni kadai ka kot ke babakla singap wrong answer bat kan long gejing jak burom gejing larang mendai tak miklaya wat kemat India baka kot baka don adul uci mistan yang ni rengkat baka dul education mistan yang ni kadai ka kot ke batho ikan sar ke babakla ti larang ala segitu giwe jingkli tersekanus ngap batang sifau sang tuli gi bakla kata kadai ijing snow jinga ba ngam persya ai kesoka nega ai go bangakwa kalong ba kesoka immediately kadai ban rectify kenang ba ikna kinum atatin kenang ikna kinum confident mungkin nal boss sung ba rectify but ijing syakat kan nega textbook ba ha ba kin print review nyu fo hajam suwa ban print ya kan ni ila adai ban sintini suwa ge ai ginong hika isujak kandung badai kanu balai
kumno fin suprin ya ke jingkeli sau sang man lai kalau ka lai tang we du kalau ke jimba ka bekra kat ban pun mi ya kan ni kena kata ka de jing singo junga wa gi de man pun baik sua gi de man la bah rupa madai na ta suprin ge ngan ni ka bi fa ya kam le kata jing pun kra ni textbook te fin hapan keli fi ki press sekeli manu wala nama ngi kisam ki ang hana kisam na education sikembus ke wan sam yang ni man di school ti kat nu gilu do ngam tip ya kata tang ba so ba keli manu bala ya kan ni bat nim kwa hidupan ong tang ba kan ni la tho bala penmi ya kan ni deki education department government of Meklaya sekeli naki katrai pula sia education agency kam dan ne ru kumalong menta nei kumalong bro sikatu kijing keli lu kaset ya embus rutin lu ka ai embus namar ka dei authority autonomous authority waka half di powan to conduct all the public exam nei kumalong mentang rutin lu ai soka exam lu set ka soka what is kai hangta ka jingmut yong ka jingdon yong ka embus kladu embus di university kalau ai yang ini hadin sistem senam kalau orang Islam kalau ai yang ini bagi ai di sini hajakam bro sikatu ngila san riu chapter nah kalau ai hadin hak sistem senam benar riu gudnyau kong lek kan ni sipau hasan chapter we ban lai fi kata nah lo orang kata kalau awan let kan ni bat king siang ngila ikren para nogikai jin la ka ai mentang ngila next year te ka kham don jimut ni kata nei ai benai beniau bupra singap ai do sibun syapta ti ngi ladap singap ngi ladap ni gitu gilnong la jan poi section benai bupra benda nak supoi kan ni kalau long tulit ti kumnu fin pendap sifau khasan habaka benai sa sang benai la benai bingin pendap ngi kam dei basuk kam long praktikari kata sungtu kata kedai gijing yang gigi nong kai kamut ba pi nak sitaret pin ong yang i ngin la kat bamon ngi dan hafin ni suntu ba gijing ni tip ba ye gijing bat mo ong gi start tang i ba phong ye ke juti bagi suntu ba tarup ra ndai bum phong juti har sitaret ila kat bamon isuk kat bamon kata kedai gijing sing ujunga singap nadong sedong kemut ke paru ngin hapsim ni kena baik exam lebih on free and compulsory education terlalu lut king bro kai hadu kelas 9 lai lut singap baik pipa siu kesokan banyak keli siu pun pipa na sedong singap ndai pi kondok singap pasali dengan ni sukses tanjing keli kau yang fi kim chane am yang ni ngin set jing keli batkan sapoi kapor hakaba ndai siu begin hika jong bubukula bati begi bai inwan nok inok tei sokan ni tengin nek nok kum gin nok tei office lebih chane yang ni ndai tang kata ngam lebih macam ni yang ni next hakawe ka sistem asnem inum asu bang ni kai mangana makin chania lan iki we ginong kai in ai by the online hang tu ha projecton ngam hakabang inum kam chu ginong kai deka artificial intelligence la mana ikna gin chu ngap be deka tu jing kai na di online de projecton ila kisngap lek ngap along de kata lebih macam ni yang ni ginong kai nei ngasnyo bagi kni pa gikna gidang chane yang ni ngin hikai for classroom ban dia ka ba shula kesokan umni kata kade gijing singo jingama wen ginong hikai pin reels pa ya kak tin la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa kak tin risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai ha ka bakisla ding slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamut ru ya ka metba jong uknam toda ya kan mau kendit ho lapen mi ta ka pati CTV naga menta ka jingmentoi upat ba